clear tu te chibai le vekule video masalama Los Angeles khopui kang chungchang kan tar lang nual to a eng tiang chin nge ngonga nei dan ti po kan se theu to ome tun trong video ve thunga chuan New Year khopui lama kang mei chu khi bi chian na kan nei ve le thung don ani zirtop ni liam ta January ni som sang hi som ni panga khan New Year khopui Bronx apartment building chongruka sanga kang mei hi achuaka e kang mei rap thlak taka wang hian mi pasari lain liaman tura chungzinga chuan kang thel tu panga antel ani he kang mei rap thlak tak bulin chan na chu Wallace Avenue building a ni in zingdar khatle mini somlia ain chana he kang mei rap thlak tak hian ma ason chak tak zeta thli achak ema wangin fire alarm pangalai arik pha tin FDNY chuan an report ani kang thel tu zani donin he kang mei hi an thela achan chu kang mei hi adar chak ema he apartment building a cheng tam tak te po hian an apartment hi an chu san nual hlom ani FDNY hian an soi fi dan chuan kang thel hi chona lian tak ani thuan soya achan chu kang thel tu te hianin thlichak tak an ma chon tel angaya hei hianin kang mei hi ma ason tir chak le ani anti emergency service ten video an share chuan jingdar sarile achan vea building chung bera tanga mei al le mei khu tam tak lo chuak chu an hmu thu an tar lang jingdar sarile chan ve ani to chung po hian kang thel tu te chuanin thei top chuin kang mei chuak hi thel tumin ma an lalak chun zom reng ani hliam tur te zinga hian kang thel tu panga an ni baka civilian pahni antel ani civilian pakhat hliam tur chu hospital lama enkol ngain omlo hlawa chuti lain adang panga te ero chu ambul loka damdoina roi nga lan ni thu FDNY official chuan antar lang ani he kang mei rap thlak takhi achu na chan niya CBS News in atarlan dan chuan space heater an man wang ni in alanga building hi avo ema wangin apartment a cheng tam tak te hianin space heater hi an mangnual ni in antar langa he hianin kang mei hi ati chuak ni in an ngai ani apartment a cheng pakhat chuan in ting hian a soya engtik lai poin building hi alum reng big lo chu wangin then khatin space heater an man thu atar lang ani he kang mei rap thlak tak awang hian chungko somruk pakhata cheng miza somruk te chu an chen na hmun chu asan tura ti an ni thu New York Times chuan atar lang ani he tianga an chen na hmun chu asan tura ti an ni taksia chuan sarkarin an lo om lai lok theina tur mun angai tu sak ani tual chung thu nei tu te chuan thei top chuin kang mei chu chan hi chui chian na an nei meka tin chu baka city building department te chuan e building kang hi a structure zir chian na an nei le mek bok ane heti mek lai hianin Los Angeles lama po kang mei hian ma ason mek zela achan chu thlia chak em wang ane Los Angeles a kang mei chu khian building sing khat chuang ati chetoa nunna chan te zinga hian nunna an chan chan then khat te chu ahun taka an chen na hmun an chu san man lo wang ania nunna chan zinga hian pa fa Pacific Palisades sa cheng te po antel ani Los Angeles Fire Chief Christine Crowley chuan asoi danin he kang mei rap thlak takina ati chia zong zong lut na hu belkhom hi dollar billion za som thum panga tanga za som nga inkar vel ni thu atar lang bok ani New York a kang mei chuak apartment building kang hi video clip kan en chuanin arab thlak zia kan hrethiam thei ome tunlai chu US hian boina sang sang an tok deuh renga kang mei rap thlak tak tak hetianga atheng chho mek zel hi awan doi thlak tak zet ani ama ero chu thei top chuin thu nei tu ten ma an la chho mek zela heng kang mei chuak sang sang te po hi
an thel mi thei nge a be sei om ani Los Angeles a kang mei thel tu tur thlo na le drone anin su ram kang thel tu tur thlo na in civilian drone thlok lai chu asuda wangin milai tho chan ni liam ta khan thlok to lo tura ti ani Los Angeles Fire Department Public Information Officer Eric Scottan atalan danin Canadair CL415 nen anin suwa chonudar khat vela thil thleng ani kang thel tu tur thlo na Quebec one hian athalama chiat na aneya ewang hian thlo chu phalani to lo thu Scott chuan soi ani super scooper hianin athla hilkua aneya achan chu drone hian asut wang tiin Los Angeles County Fire Official te chuan an tar langa enti khuna nge he thlona hi man ani le theyang ti chu an hriat lo thu an tar lang bok ti hian an tar lang ani voin January ni kwa kumsan hi som hi panga khan chonudar khata Palisades huam chunga thlona hi a thlolain super scooper Quebec one hi civilian drone nen anin supal hlo mai Quebec one hi athalama voina aneya hewang hian thlok chuak to lo tura ti ani thil thlenga wang hianin hliam tur anom thu report ani lova ama ero chu thil thleng chungchang hi chui chian ani tur thu Federal Aviation Administration chuan an tarlang LSCOFD te chuan thu chua an siama hetianga kang thel hun laia thei top chua man lak lai hian drone lo thlo tir chu poikhoi na lian tak ani thuan tarlanga hetiangan ti awang hianin thlasong panhi chung jela an tan thei ba ka dollar singsari sanga choitir an ni thei thu an tarlang ani drone le kang thel tu thlona insut na hi Federal Aviation Administration chuan chui chian na an nei mek bok mi puiten thlona mi puiten kang mei chuan hmuna an drone te an thlo tirani vai chuan Fire Response Agencies te chuan kang mei thel tu tur thlona te chu an thlo chu tir ngai lo thu FAA website te hi an hril ani thei top chua kang mei thel tura an impact to laya mi puiten drone an lo khalawanga kang mei thel tu tur thlona in boina atok tamai hi kang thel tu te tan chuan athin rim thlak tak zet ani amai ro chu thei top chuin man la chho zelanga kang mei hi an thel thei nge nge tura ngayang ole khati zong kha tun truma kang mei chuk chungchanga thil thleng kan dalan thei chu ani ye